Ke Joint Action Committee ke Bakentop iaka FK-JGP, MPUF, JSU bat ke JPWO, kila Kynnoh ba kadan ke jing pyndonkam bakla iaka pisa ban pynbha iaka Nartiang Durga Temple. Kaskim ka ba pentrei ha ka ni ka temple barimtam harilum jantia ka day lingba ka prasad scheme ni ka pilgrimage rejuvenation and spiritual augmentation drive jong ka Ministry of Tourism hapo ka jingpet jong ka Meghalaya Tourism prasad scheme at Nartiang Shakti Peeth. Kynnoh yalam ke JAC ki bakentop uben ralyang chairman JAC ubalong ru president FK JGP Nartiang area unit Uchalbesta Maria Secretary JAC, Education Secretary MPUF Central Body, Uandi Sumer General Secretary JSU Nartiang Circle, Urimio Nongtudu President ka JPWO West Jaintia Kilaong, Bakatanat Tourism ke Sorkar Jella, haka khandai trik risau arhajar arpau, kalakwat tenda na kabenta ki jingtray baper, haka mangtingka basau klur tam, balaburu ban pendep hapo kat prabanai. Kabalingo pat ke JAC lingba ke jubab RTI kala Kynnoh bakadan ke jing pyndonkam bakla ya ka pisa ban pentrei ya kani ke skim bala Kynnoh bala syutrai torti na ke benta ban pynbha ya ke saudong sakun kani ke temple. Kila Kynnoh ba na lor bam ya hap ke rukom pentrei bat kamang pisa dan ru ki jing tray ki baklem tray ki balakot duna ar klur tam ki bakentop ya ka site development with landscaping, drinking water, solid waste management, resting shed, illumination Nartiang monolith but illumination Nartiang Shakti Peeth. Ka JAC kaya thu baswa kani kaladap ay jing tho sa ulat ka jella, assistant engineer ka MTDC Shillong, managing director ka MTDC Shillong, commissioner and secretary ka Tanat Tourism ka Sorkar Jella, MLA ka Than ban kintu bantu klarya ka nikakam Hindray la Kynnoh ba umdan basyam kya. Ini negaling ke JAC, hadir wada yo ke RTI, yo through ke MTDC department. Ke chambi wadi kena tangpun yo sa tai no, ani soyoi. Datgam ke RTI wada yo ai, datgam ke tendar wada khut gi depoi ga hadu so crore raba pendela. Depoi sa wada khut tendar gi ani so. Andre sausi uang kekre gi wadang dep kre to so tali dan ni. Kita depoi ga ar crore kat ar lak ni. Ikro gi krek gi wadang sak teng dang bon go sak teng harun ru beli gi krek wadang sak teng kate ro ka site development with landscaping the pool and river solar the drinking water the pool go khat nhau point de la solid waste management khat point santo kandela the resting shed 2 numbers khatra point kandela illumination nothing monoliths so thousand point de solar illumination nothing Shakti Peeth Libasu punya rolela. Total ke krek gua, puam tahu sedang krek di depo gua. Cikro pendeva ar, lak bahasa. Kayak ini ga JAC hadin pada yo ini ga RTI da em ko meeting gua chong ni. Dalai wa kaman de lamba yang pi press wa ri ke ko ke concern department untuk chimpe ga gini jam lam kan te ini ga JAC ni chong lipi da em ga ding layo i jakmat ke jing ki le ne dang thu ilat gi lupi bu le kaman le yo pencap gitu jadi hadin pada yo ga RTI atau pada dalai inspect ye no wara ai number jang JAC da chemi wa hasai wa tang spoa lam pem da bisa ga bon gi krea din wa ye chemi engineer mostly ong wa bon gi krea wa man complete andre ga ding chemi ong i hasai wa tang spoa lam pem da bisa chwa yo ai ga RTI dalai dan tho ke citi shwa chau executive assistant engineer penman ye ke joint inspector ngle sausi wang wa hadu kan ni katarik le mem yo ke reply hadin na te dabu ke kopi le tu MLA aga kamnyau tadi aga ar tadi dabu ke citi chau honorable governor yang ga Meghalaya aga so tadi dabu ke citi chau deputy commissioner West Jaintia aga kende tadi dalai chami harakat ijing chau Sri Vijay Kumar Commissioner Secretary Tourism Department wakam jo le aga jo hi Sri kende tare banai nong kong ara jara pole dalai HM le chau dengdo CBD dengdo IS uman le managing director yang ga MTDC Kynnoh we to gi kam wada dep krek gi was now si uang
Wah itu awak ni ke parking. Kat gam ka report wala yo na ka office ka ongi mostly naman complete ka kre. Andre we you wachem ni aside na ka parking naman ka tang 5% dam ko am sa kre. Sa hoy to gani ka monolith work development na. Kat gam ka report ongi mostly the complete andre wachem ni ka na ka praspa so kilometer wala dep kre gi to aspa akolin ka dali. Kat gam ka kat gam ka tendar ko dot gi. Ketele wa kat gam ka tendar bo gi limitar ka jing white mo yang ka pipat andre sausi ong em da jagi thau wa tang cinta nam nam ko hadi no wan thau ka. Di sini ina ka link ka JAC wa kan put lang na do ka JCP LPF JAC dan JP video. Ida dogowi dan hi ka jing kerpat kam ju tham tam MLA lokal MLA yang i wa man da Deputy Chief Minister Chimpio ni kam oito atno i ni ba ya ga skim do wan rao tang pokre amdam pokre ga te rogi e kuble o do wan rao ga ni skim atno i hande kerpat e o le to da wan rao to pokre bhai gam to wan rao gi da bu ga do yo mtoi sibet gi ya i kerpat ene ga JC oro i to do lokal MLA hadu ga department concern da to Chimpia gi pendat ini teriagat gam ke tendar wada khut gi mo gam mo order wada alat ni kontrak